Obuhingi n'oburisa nobukushibwaho Ankole Coffee Producers and Cooperative Union Limited. Obuhingi n'obulisa program nakwakira omurundo gundi kandi nashemerwa munonga kushanga ngo kirya TV noterezo bwire tubasa kureba emirimo ey'abantu bari kukora emirimo egi nituteka kwegera abantu batahi bitu tukabasa kureba okuba bari kukora obumwe niwe nyencha kale kindu kuba ninteka ha TV okikope okikore omuka yawe aha hunyemerire ndiyo mu district ya Bushenyi kandi ogwo muhingi witu erizoba naza kuba natoreko kwa basize kukolesa omwanya muke ejini compound wabanoreba kunuyaga namakage amakage gariya aketoroza family yona obulisa n'obuhingi ebintu nyamwinje birya esabite yahwire tukareba mucyara aho mu rugazi hajati sena burya arufutoleka okwabase kolesa compound ye kuhingira omumikebe ari kuhingira mu budeya nebindi twatungo wa kabiri abantu baryo batandika gukora ikintu eki kukireba nkecho mugasho obutasisa compound yawe okabasa kugikorera mu entunguka mwenu izoberereka tugigandiye na n'umugenyi witu atushomese okwabasize gukora ikintu eki twaza kurugo mu Bushenyi turgeyo tuyine omuganda ne banyeta Edmond principal farmer omutebekanisa wa program eki Banyita Barya Karim Icyaro Nyarwanya Ward 2 Central Division Bushenyi Shaka Municipality ndukuza kutandika ebi nkabandi omushaho ndukora obusomwe kandi nansi konka nareba omushara gune binintunga gutakuza kumara kunkore kinkubenda na Sharman kazo mukhinga nabyaro rutoke nabyaro butunda konka takabire butunda nkanye ne compound mpango munonga mburi kujishusha nkanye teka mushinje mitware ebiri ati nayibuze sente zona niteka mwiza tinda yindi kuziyama na Sharman camping mu mbugeje ncendeze nayongera nabyara nko butunda nabyara mwenyanya nabyara mune mitumbe ndijo na cabbage ati ninyamusente zinkore kinkuba ninyenda watandika utakuza gukora ebi watandikana kiha mpora omukutandikana sana nenko ku 5 nkazo omuntu natayayirayo nkatinda chicho na kimwe cyenkoko kune yishire nabaganisa mwe cyumu kabiri natandika kutungiramo kuna atungire mu nke ku 5 nazuguza nagaruka nagure zini nayongeramo ati ndenyo ninkazo mhendo gwenkoko wasi hazinga ihati nyine nkoko binana 5 erizoga mwe nojani kurugira mwaho ninga nanye nungabira yo cya warushaki ninza kucyuta nije kugabira yo warushaki kasita wajimpa bahurire tikuza kuba ninjiyo mu kijungu fa mama nyire kwibe nkoko z'abantu tugambire omwanyo go rukorera heje mirimo yawe no gwingana ki kandi obasota kugukolesa kureba ngo projects nyamwinjezi zabasa kugenda omumisho ningana 1 acre ato basota kolesa omwanyo gwe kubasa kugira ngo ekyote he cyahote kubasa kutungira ebintu biri kurengo mu projects nyamwinjezi kashikunagiye ko nari bano basa kushango inita karhango rikure mikozesa so nashamna funza nareshe kwani iteka hwechi nkateka hwechi byo nangabambigizire so atandiko ati nangwa tubanze tureba ndawa nohinga kina cyane ibintu nibyinje nyine ho cabbage nyine ho nyanya nyine ho carrots nyine ho n'obutunguru na nortoki okulisa nyine ho embuzi nyine ho enkoko nyine ho nente nyine n'ebyinyanja obukodyo bwo rukolesa okubasa kuhinga ebintu byawe bina munongo katunga amasharura garukumara kandi agor kuba notekatekamo n'obukodyo ki obukodyo kukuba ndya TV ni ndeba abantu ko kwambakora nanye bantu nakopa kusinga munonga nitayira farmers batayi banje banyigise cyo gukora naye nargayo nanye ntandika nsana mu courses twargayo omuba turi cyango twazo tuno tinchirwa mbiteka into practice ati natandika na cabbages ni ngwataka deya kanje ntamwita nkwatita kandi tabaramu na manyuwa nchemarande teko mukadeya mara mu weeks nkibiri ndikushejera mwamizi
nimba nyine ensigo zanje nzitransferinga nzibyaramu nguma nishiceramo izicyonka ndiye ikintu cyona cyaragamo kurungi hato ubundi atinguza mu katare tinguzagura kabeji nizagura inyanya tine kindugura mwene ningureke by'abandi bagura sabune bintakora mwene bikwasa kuza mu katare kuronda konke bintu binambiye hanuye burita kaniriyeza kabeji mu kadeyo ntigereza kimwe buzuma toyine cyo kongeramo ikindi apana notamu amahurunguru gembuzi ninga shikari muri kwa no yo mu nkoko mwene nano watamo mushenyi nayeza nganje note mwitakariye wanja ngo burita kaniriyeza nchendo teka mwitakari wakweta lo musoiro kunaba ninyetorora nareba katunda ketorire juyona nakatunda obutunda obuhingira hawaya kandi bajyangwe waya terinungi echo nechishoba waya nchujura chirisi cyo kubotira hansi kuriyo mwitaka ncho chikuretera akatunda kabo kunkaba nagenda kachira kateka mutwe hata chikateka mutwe kuriya hansi kabire chikarya ajagira ngo waya yakose kunka wayete ineshonga nchujura chirisi cyo kubotira kuriyo mwitaka hansi amushana gwaya kate kubaburo bukondo apana te kubyose nakache okay tugambira byo kulisa zero grazing abunchi watekatekire kuzo mu kuri sente yo kulisa zo mu kiju ente yo mu kiju nkareba nyino rusharasharo ruhango mu rubazo rw'urutoke nareba umwanya rw'urusharasharo ngumfira busha nashara mnabyare mu kinyansi mu rubazo rw'urutoke nabyare mu kinyansi naketoro zo rutoke rwona nashamya kantenke to mu kiju atente nkagiteka nimwenda kuri sizo munda tinkuzisibanize ngera muri kuri sizo mu kishaka so noreba ngo ebinyase byo yingiro mu rusharasharo rw'urutoke nibukumara nibikorera munonga buzima tine kinde cyo kongeramo kugirisa nindo nanke bishubye bitoke nyongeramo ntamuka chachu basi byonkebyo ikigenderwa cyo gukora projects nyinge zona nengi tashona nota kuronda sente ikigenderwa ni ndonda sente nakushobore kugira ngo kunabe ninkora umuyirwaro umushara kagutakumara kunkati ndeni ntunga extreme kubaza muke mirundi nkeshatu omukwezi kumwe izuwa beno yiho muyirwaro buzima arebe hingwa ebugumire kuhinga kumara gahinga noranke nyanyeze nekingo kituburyo umwe ngunamara gutaho kuhinga kwani cyetaga keya nukoresa amagezi kikurango inyanya narano shoro muri nyanya rukwingana avakado nko kunakushoborera no kutebeka nsobudi yabwawe ukatamwita ukatamaniwa ukabona insugaze nyanya ukaziteka hasagaruka kumana ufuhirira cyonka taro kindi nushanga ikintu kije cyarga mukurungi tugambire omuhinji omurungi kubasa kutunga amasharura marungi ne bintu cye byasheme gukora ukamanya ngo iki neki toshemerire kubyebwa then ubase kutunga cyo rukwenda omuhinji murungi no kurenga cyo wakora wakikore kikunzire wakitekaho mutima wachiteka umutoza kuma y'icyo ukakikore kikunzire buzima nuteka kuyama magoba ukunda konka byasigara to kubyetaga ekikora cy'ingo wakingo waje tkankora ikintu cyo marire no mutima gwawe nukikora n'uruga mugi emirimo eje yo rukora omucyangeki eino kwebasize kuyamba abandi bantu nabo bakaganyirwa umufamu yawe ninga iwa cyaro to ine muntu wori kugamba nawe byawe no bikora wenga apana abantu baganyirwa mu cyango atawembaza gure nyanya mu katare tubakizayo ubutunda mbabuye hanuya amatemba giyaha nanaho kwambe nanke nkoko nanamahuru mbagiye hanuya so bahirwa mu cyango no mayisango abantu services okazibakiza hihi nonga so nibiza baguraho ibintu ni tubakusera apana nimba nimanye be yo buri muri kucugura nimba nimanye be ya buri muri kwegura capacity ya honorane koresa nk'abakozi bangahi ari wataho kajo nanabo inomuka abakozi nka batano abari kuganyirwa n'abandi bakora mirimo cyaha mbate mu rutoke omuna ari center ari sembuzi na nyendi senkoko mwene ko tukora tutyo tugambira kintu cya entebe kaniseyo ine na munonga ujankuwa kuba warigireho eje mirimo yo rukora ebase kugumaho kugira ngo umuntu oyino wori kushomese bintu ebi in case ushange ko mbana bawe hinar kubasa kole mirimo eji wabo taro nyina bana kwa bari yo mucumuro buzima byana nimbogisa bati muco no bakukikora mbamanya kimwe gukora no kubantaro nanyi nahungire nyimari mango bano mukabariyo nibabikora kurunje munonga reka tuzo mu kahumuro twarwo mu kahumuro akantu za kutandikiraho oyizuke ngo program eji eyo buhingi no bulisane ku kibwaho batahibita ba Ankole Coffee Producers and Cooperative Union abakushanga umutaho niyitaho eyakabwohe aba nabakugu omukubasa kuhingira omwana murungi bakakwensugwe nungi bakagaraka bakagukuguraho
bakagutwara mu katare akaheru wabo ryo muhinji w'umwani yegita abahinji batayibaho mugurize group kurabira omu Ankole Coffee Producers and Cooperative Union. Deka tuzo mu kahumuro twarwo mu kahumuro tugaruka turkwengeze mbozi yo muhinji wito.